Sanibona emini nje. Sibuyile namuhla kwi www.gedla.co.za. Sicela silandele ku Facebook, usilandele ku TikTok, usilandele na ku YouTube. Igama iGedla. Sidayisa imithi yesintu, sidayisa iwasho, sidayisa amafuthelwane, sidayisa konke nje ongakuboni la online. Ungasendela i-email noma ungasifonela kule number lezo zibonayo la ezithi 0749175387 noma usi-emailele ku-info@gedla.co.za. Namuhla kusikhulume ngephupho lemoto futhi. Khona ku Facebook ongibuzile ngenkathi ngiqeda ukuposta le post lapho ngichaza khona ngokuphupha imoto yakho ishayisa noma ishayiswa noma wena uyishayela ishayisa imoto. Khona ngibuzile ukuthi uma uphupha imoto yakho itshontshwa. Ukuphupha imoto yakho itshontshwa usuke lapho ikakhulukazi kusuke kukhona isidalwa sakho esithetshulwayo. Kusuke kukhona isidalwa sakho esithetshulwayo esiyosebenza somewhere. Lapho esosebenza khona mhlambe sosiza whoever loyo ositshontshayo ukuthi sizomlethela izinto. Ikakhulukazi idalwa zitshontshwa abantu abalaphayo laba abathwele okanye noma kungaba yilabantu abathwele nje for ama business. Ngoba phela nikhumbule ukuthi labantu abathwele le mali enibonayo lezi zinto enibonayo abanazo abayitholi ngokusebenza kanzima, kodwa lelwane lezi ezibembethe yizona ezihamba zitshontsha inhlanhla kunina, ezihamba zithebula idalwa zenu ukuthi le dalwa ziyosebenzela yena loyo, bese ke yena ke nawe uyadlondlobala uyaphakama. Ukuphupha imoto yakho itshontshiwe iphupho elibi lelo, iphupho kumele ulisukumele, iphupho kumele uthole usizo. Kodwa ke ukubuyisa isidalwa sakho noma ukubuyisa le moto etshontshiwe akusinto enzima. Wena kumele uma uliphupha lephupho kungapheli nje isikhathi eside singakaqala ukusebenza lapha isidalwa sakho. Uma uliphupha wena into kumele uyenze, kumele uthole imithi ubuyise back isidalwa sakho lesi esitshontshiwe. Singakusiza la ekhaya igedla.co.za. Ungashayela ke kwinombolo zethu lezi ozibonayo la enzansi noma usendele kwi-email. Singakusiza ukuthi ubuyise isidalwa leso. Uma isidalwa isibuya kumele uphuphe. Kumele uphuphe imoto yakho i-retriever noma kumele uphuphe ubuyisa into yakho ethile yakudala eseyalahleka noma into yakho yakudala wadala ukuyigcina uphupha uthola back, unless imoto yakho iyobe isebenza lapha ekhona. Chaza ukuthi kuzobe kusebenza isidalwa sakho. Usuke uthetshulwa lapho. Asibonge.